Jeg tør slet ikke sige det efternavn. Det skal du. Nej, det gør det. Raimundas, du er her for at slutte første session. Er du klar? Yeah. Så kører vi. So we are the oranges, and no, oranges come with a lot of vitamins, and they come from foreign countries. And actually, we are oranges because it makes people smile and makes people healthy. Det er jo interessant, fordi vi også elsker danske æbler. Ikke fordi de er anderledes, men fordi de også har nogle vitaminer. Og det er faktisk, det er en god blanding. Besides that, as the foreigners, we actually love Danish traditions. Dansk jul, hygge, fester, Friday bar, we love them. We also love the drinks. Men vi tror på, at en god dansk salat uden æbler blandet med appelsiner giver ikke den rigtige smag. Så vi vil gerne lave den blanding, at den blanding giver en god smag. And we like to work, and we work hard. And when we work hard, we produce results. And we want to work for the companies and with the companies. Vi kender dansk kultur. Vi har set Matador flere gange. Vi har faktisk lært sprog, når vi har set den der Matador. Så vi kender kulturen. Vi kender uskrivende regler i Danmark. И решено така, неожиданно тъй, ще ви дали пеньоли камяту, а что вы хотите толпа на колу. И потому что есть люди, с которыми я могу говорить здесь, в Дании. 160 countries were prepared to take a step because we're independent. We're independent outside working place and inside working place because we have a toolkit. We take a risk, at den risiko, som vi tager sammen med virksomheder. Vi er villige til at tage en risiko, fordi vi er rejst fra et sted til en anden sted. Det er ikke så nemt. Man skal starte alt forfra. Alt for begyndelse. And therefore, we can make shorter way from one country to another. We can make export more efficient, quicker, and more profitable. Vi har nogle evner, som vi kan skabe tillid til vores partnerskaber i andre lande. Vi kan binde forskellige lande, vi kan binde forskellige kulturer, vi kan binde forskellige mennesker. And therefore, we can grow export markets more than is expected. Actually, we can grow create more money than it's put on the figure tables for the companies. Og vi har mange rollemodeller, som i dag bidrager til virksomheder. Og de kommer fra forskellige lande. De er så dygtige. De har forskellige baggrund. De har forskellige evner. Og det er jo det, hvor virksomheder kigger efter. And we're in the media. And the important thing when we're in the media, if you find us in the media, you will never get a negative message. That's we send positive stories. En interesseorganisation, hvor al profit faktisk går til at udvide muligheder for danske virksomheder til eksportmarkeder. Al vores profit bliver brændt på at forbedre vilkårene for dem. And we cooperate with different organizations that actually support our work, that understand that in today's world, we cannot just stand alone. We cannot be independent. Og vi har også selvfølgelig virksomheder, som tror på vores målsætninger, tror på, hvad vi går efter. Og vi faktisk har meget flere plads til meget flere virksomheder. Så der er muligheder. So, who are we? Where are I coming from? Which company I'm coming from? What organization I'm from? Who gets the name gets the wine. Where I'm coming from? What organization? Novum. Sorry, it's solved. Interesseorganisation for højtuddannede nydanskere i Danmark. Vi har afdelinger i Aarhus, i Odense, i København selvfølgelig, og vi starter
snart i Esbjerg, der er vores fokus på eksportmarkeder, vækst og virksomheder, som vil gerne skabe succes i Danmark. Tak for det.